non kai kirla porahut kinang sot pulote ke tok kelang ahin henlo tok lang ahin jongsi ke theka ve pulote ajada sonsitami katiku ka sonsi nang mandet lapen pir thelong tame thangnat kachichar dunde ason bensi nang mandet binong nona kai lake digital akai laso jok tok lang ahin ke paprang dona bangke kinang sot binong bangso puthak Assam sarkar hin pen pinangan RDP ponlo Bonta Karbianglong Arlo Abangke ko ansi paprang do nangjima la anke thek ponlong le. Bangso lama puthak sarkar hin pen matha ponsi toklanga hin ke paprang dun kinang sotlopu matha ponsi toklang ke Charlie Jiaphan RDP ponlo. Lason si kedam tangaroi saru pathar MEC constituency ka parlo number ador solong Bokajan block angkangalong State Adult Education asaihem kimi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Momin dengpen ingpu pon. Kadam baje lo karbing lang kilang aradan phan lalo ladak Bokajan subdivision ang kang semet lanon logo charlie bathak kadong be riso jang panchot kali kikri kisar tumhan samme labangso thegnangji pulabangso lanon ki dobam sarkar tu matha ponsi abangso ladak Bokajan subdivision ang kang semet ladak surbuthar aha waralong ladak number dorsolong pini ladak bangso edor education office asaihem pini pending pupon cheng Sarkar hin pen loke charle hin ko sonsi ke paprang dunjima bangso puthak RDP ponlo lasi bangso State Adult Education asaihem chot lapukali loke thana hin zitami piningang bong pangcheng pon popusi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Momin pen ningje pon the under dynamic leadership of EM Modhuram Lekthe আৰু আমাৰ MSc Kadam Baido ইয়াতে Bokajan blocker adult educationer main office যেটো আজি inauguration হল আৰু এতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত বহুতখিনি এডাল্ট এডুকেশ্যনৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে কাম কৰিবলৈ আৰু তাৰ কাৰণে আজি যি অফিচ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল দিছ ইজ আ বিগিনিং ইনষ্টিটিউট বিলাকত আমি এডুকেশ্যনৰ যেটো কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো টেট এক্সামিনেশ্যন হৈছে টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছে আৰু হেতুৰ পৰা আমাৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমটো ভাল হ'লে মানে প্ৰাইভেট স্কুলত যোৱাতকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত যদি এডমিশ্যন লয় ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে তেতিয়া দুখীয়া পৰিয়ালৰ তেখেতসকলৰ পইচাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে আৰু পইচাৰ কাৰণে ড্ৰপ আউট হ'ব নালাগে ইউনিফৰ্ম আমি দিম কিতাপ আমি দিম স্কুল ফিজ ফ্ৰী তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন ফিজ ফ্ৰী তেনেকুৱাকৈ পঢ়িবলৈ সুবিধা হৈছে এই বস্তুটো এৱাৰনেছটো মানুহক লাগে হয় এটা সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট খুব বেয়া হোৱাৰ কাৰণে Assam sarkar hin pen Karbianglong Autonomous Council along alu nangke pali ating pensi adult education hin pensitami sai kiding pangching ponlo la pensi kesitami pi pajir pon bomlo la si bangso adult education koson pentong sai ding ponponi mo iprangsi thek ponlong pom pupusi em Madhuram Lekthe pen ningje pon India government pen penangan kiding pondo la adult education pa develop ye fan budget long ta dhuri ponlo la sinon Assam government pen sami nilitum council of an alunang palilo asila swateng pen nilitum kamu khata ke pangcheng polo ke otponlo la tuman prabjin pen training da pipon Balipathar pen frozen terang Karbianglong live